أزوف لون أزوف لا كنت بون فاش في قرموز الساقينا يوم هنايا كانت زرام لافير نايمة صالحي كي كومونس انو كافي ان بتي بو فوالا دونك شاو دينا لي جون يعني ثنون ميدونتيفي بلي دون سي لي بوبليكاسيون لا كونسيرنون اخاطر سي بون اون ارا البال كي نقارن اون انفي دو فومير ثم توثقين ريشيرش بار تو لي مويان اس فير كونيتر امينا كنا ممذانني ود تدرنا هذه تدرتيس زرام كي يخدم يروح يمسخ ثايلا حشاكم بعد وايد لاستار بعد شنو تحوش سمطوثني دونك بارتير دوجوردي ديرنيير كوش كان بور اون فينير اون بوتي افيك سون دوسيي كنقارن جي ان بتي بو فويي دون سون باسي اي جي با تروفي غران شوز mis à part les affaires de que tout le monde s'en fout en fait bah, elle fait ce qu'elle veut avec sa viande mais bon contrairement à ce que tout le monde dit, elle était coiffeuse, je suis d'accord. Non, non, elle n'a pas sa dernière activité, dite professionnelle, elle était mannequin. Elle était mannequin professionnelle avant de devenir une députée professionnelle. Avant de la députation, c'est sa profession. Etc., etc. Donc, pour le plaisir de vos yeux, pour le plaisir des yeux, je vous laisse admirer ce beau corps, parce qu'à l'époque, elle n'était pas un porc, mais elle avait un beau corps, franchement. C'était un canon, c'était son dernier défilé. Admirez ce paysage. Amusez-vous bien, regardez bien. Pour le plaisir, rincez vos yeux.